Pois. Que tal? Moi boas. Hoxe temos un novo membro no Herbens, está de bautizo. Temos aquí a Auga Bendita e o noso novo corneto, que esperemos que teña pronta aparición en algún dos nosos concertos. Por todos vos. E vamos a remallalo con este cava galego que trouxo Eliseo. Espumoso galego. Espumoso galego, que va a tirar por aí. Espumoso, pero barroco, como aquí. A ver, Hai moito que estudiar, Aí está, aí. encornetados. Encornetados e barrocos como a ti. Chin, chin. O ensaio de hoxe promete, Estamos